Assalamu alaikum туғандар. Өзгөн району Куршап мал базары. Азыр бул жерде алынган жана сатылган саан уйлардын торпокторунун баланы бир катар билип беребиз туғандар. Күнгө 4-апрель суббота катталбагандар болсо катталып, лайктан бал чайтеп басып туғандар. Ой пикириңиздерди калтырып кетиңиздер. Сиздердин катталганыңыздар биз үчүн маанилүү. Реклама боюнча профилге өтсөңүздөр, WhatsApp номерлер жана прямой байланышсаңыздар болот туғандар. Шеп торпоктор канчадан дадас? 60? 60, bunысы 70, а? Бул ургачы экөтең же эркек бе? Экөтең эркек, а? Экөтең эркек торпоктор туганда 50 миң, bunысы 70 миң. Бул канча дадас торпоктор? 80 миң, а? 80 миң дейт. Базар канча берди ака? 75 бербедиңиз? Аз-маз бергенге берем дейт. Агам өзү 80 миң деп. Номерди айта бериң ага. 0553 85 58 84. Любой нәрсе жеши гарантия. Любой иши жеши гарантия дейт. Сорлар дәңгәл. Болду шеп. Кызыккандар болсо чала бересиздер тугандар. 75ке бир аз койсо берип берем дейт. Эркек торпок канчада да шеп? Канча болуп атпас? 70? 70 миң. Базар канча берди шеп буга? 64? 64 миң бериптир ушул торпокко, эркек торпокко тугандар. Канча болду эне бала? Канча болду? 145 миң болуптур, а? 145 миң болуптур ушул баласы менен. Эркек торпок канча экен? Шеп торпок канча дадас? 55? 55 миң. Тургач эркек бу? Эркек экен, а? Базар канча берди шеп буга? 50, а? 50 миң берди базар. Шеп канча дадас басын? 65 кеми бар? 65 миң кеми бар экен. Базар канча берди? Базар 57 миң берди. Торпоктор канчадан кам буга? 54 миңден алдыңар, а? Пайдасын берсе берет экенсиңер да? Az kança bak oytasın aracına ne? Ha, sizler aldın ara. 54 mindən aldı ençige. Barı urgaçı torpaqtor. Görsenizdер tuğanlar. Tegiz. 54 mindən aldı. Torpaq kança da şef? 45. Aldın mı? Satlat ha? 45 mindən aldı. Pazar verdi? 42-43 ha? 42-43 davаттыр базар. Бұл жігіт айтады 45 мыңға берем дейді. Шеп, торпоқтар қаншадан ке бұл кіші сүтемін торпоқтар? 25 мың, а? Бұнысы че? Бұнысы 38 мың кен, бұнысы 25 мыңға сүтемін торпоқтар туғандар. Базар берді шеп оларға? Қаншадан берді? Ekono 53 мың, а? Ekono 53 мың берді. Ağam aytat бұл жаққа 55 мың алғыла десе ғына ойаттыр. 1000 сом талашып атсыңар да, 1000 сом. 1000 сом талашып атыр. Ава алынды ба? Сатас қаншада отас? 65 бе? 65 мың да отыр. Базар қанша берді бұға? 62 мың берді. Торпоқ бір жашар болып қалғаны жой. Шеп қаншадан болды? Еко 165 мың болды. Өте соның болып тұрға? Сөне теппе, те оны өтеп. 165 мың болып тұр шуы құнажын. Шеп құнажынды қаншада одас? 100. Тоқ олық 100. Базар қанша берді? 90 мың бер аттыр. Базар 90 мың берді. Шу құнажынға. Құнажынды қаншада одасың? 100 100 bin kemi var ha? Biraz. Pazar verdi. Pazar verelek mi? Kaça verdik pazara? Ha, 100 bin desem dayla aylam ketip kalacağız. Pazar vereleyken. Birok 100 bin de var tut oğlum. Boz bu. Kısır mı? Şu kunacın 93 bin almış. Şved. Şviz bir Şved bolo. Şviz kan. 90 bin almış. 501 menen ikam. Bu kunacın kaçadan keşef? 115 bin ha? 115 bin değil. Boz okşuydu? Taza kısır dedi. 115 bin. Pazar verdi mi? Kançadan da açadım. Real Dubası kança ait işte.
105'tin tegereği, 105'tin tegereği suraştır berbeptir. Ene balan kançada odasın? Kançada odasın ene balan? Siz tartmayın bakalım. Basını aytıverin kaç? 140 ha? 140 bin atıyor. Kaçıncı balası olup kaldı? 5. balası tuanlar. 140 bin. Kaç litre sütü var şef? Kendileri taza. Sütün bilbeyin değil. Kaç litre? Pazar kaça verdik ha? Pazar 130 bin götür şu ene balan tuanlar. Ona mime. Bu balası. 5. balası. Bu ene balan kaçak ya şef? 130 kem var. 130 bin kemi var ha. Bul balasa. O 5. tuşu. Ha 5. balası. 5. balası değil. Pazar verdi. O 115 verdi. Pazar 115 bin verdi. Kaç litre sütü var? Savayız. Ha savaşsan çok yemet ha. Çok kıymet. Çok yemet deydi. Yaxşı. Ya bu ene balan kaçak hem kam? 150 bin ha. 150 bin. Balası erkeğe okşaydı ha. Ya pazar kaça verdi? Ha? 125 bin lira attır ha. Pazar 125 bin lira attır. Bu kaçıncı torpak olup kaldı kam? Birinci torpak ha. Birinci torpak oldu. 125 bin lira attır. Ene balan kaçada odası? Yok anlatım ne? Kaçada odası ene balanı? 58 oldu. Ha 158 bin alındı mı? 158 bin aldı şu ene balan. 158 değil mi? Kaçada odası ene balanı? 160 bin ha. Daha bozuz bu. Bu yakında tudu. Yakında ile tudu dedi onlar. Kaçıncı balası dedin Zakar? 3. balası. Pazar kaça verdi? Erkek balası. Balası erkeğken pazar kaça verdi pazar? 155 bin verdi şu an ene balanı. Buna ene balan kaçada odası var şef? Kaçada odası basın? 75 kaldı. Ha 275 mi kaldı o? 175 mi kaldı? 175 mi kaldı ene balan? Kaçıncı torpak olup kaldı ka? 3. torpak ha? 3. torpak oldu. 175 mi kaldı? Jenler son mu? Bu ene balan kaçada odası? 160 bin ha? 160 bin değil. Kaçıncı torpak o? 4. torpak o. Kaç litre sütü var hava? Sağır geç 10 litre, 5 litre dedin lan. Pazar kaça verir şef bu var? 147 bin verdir. Şef ene balan kaçada odası? Kaçada odası ene balan? 160 bin. Kaçıncı torpak o? 2. torpak o. Pazar kaça verir şef bu var? 150 Pazar 150 bin verdir tuğanlar. Kaç litre sütü var mı taka? 10 litre. Ertemeyen 5 geçinde 5 kendi ha. 10 litre sütü var. Yeniden mi o tadı? 10 litre sütü var dedi. Şef kaçada da seni bulanı? Ha, Ene balan. 130 bin de var. 12 litre süt var. 12 litre sütü var. Kaçıncı torpağı bu? Buna 3 torpağı. 3. torpağı. 12 litre sütü varken. Pazar verdi şef? Yerde 122 bin ver. Pazar 122 bin verdi. Biraz olsa beri üretkenleriniz ha. 5 litre. Şef ene balan kaçada da sava? 120 bin ha. Kaçıncı torpağı o? 2. torpağı olken 120 bin de vardır. Pazar kaça verdi şef? 110 bin ha. Pazar 110 bin verdi. 2. torpağı odaydı. Kaysılcaktın uyu olup kaldı abi bu? Kaysılcaktın uyu? Karasu. Karasu deydi. Şef bu ene balan kaçada da? 40 kem var. 140 bin kemi var ha. Kaçıncı torpağı o? 1. torpağı odaydı. 140 bin kemi var. Pazar verdi şef o? Arka verdi. Real dubası kaça verdi da? Hala fotosu verdi. Kaça euro açıldı? Pazar 130 bin verdi, beri verdi tuğanlar. 1. torpağı var. Kaça litre sütü var ha mı? Bir soğan ama onda tuğan. Açığına Ha aldın ara. Şepleri alıp dur şu. Paydasını verse veretken seyre şöyle var. Senin taza. Kaysılacak da uyurken öze. Ama şılam yaptığın uyuyor. Şu babla kuşaptın le uyurken. Kuşaptın le uyurken ha bu oldu. Mesni. Туғандар, шумен видеоны аяқтайбыз. Қатталмағандар болса қатталып, лайктан балча айтып басып, туғандар, ой пікіріңіздерді қалдырып кетіңіздер. Сіздердің қатталғаныңыздар біз үшін маңызды. Реклама бойынша профилде номерлер тұрады. Қайырлы өресіздер туғандар. WhatsApp номер дағы ошол номерде прямой чалсаңыздар дағы бола берет. 24/7 қызматыңыздар дағы туғандар. Ассаламу алейкум, үйіңіздерге береке.